ikadwa no te gaminanyi Paulo do kyo kaido kerinto rakwafatfatak ikapat na. Yamano yung si amata do toa yamarilong nyaman. Do na kapangan jaman do faray na. Uriwo naman rana yarachi niya so ununad. Naman di nga pa wo machimanyiga faray. Naman di mangalalas. Naman di pala siyawo chiriching na ni amata dito. Di puri bawo na nawo ni amata dito. Ta ipacita naman do tao wo ichichirawat naman. Do kanuyong naman lamlam sui na ni amata dito. Numian so di makatanang do mapasarya chiriching nga ipilimuang namanam. O di manaralay tao siyawan wo di makatanang diya. Da di nga no tao. Ta yana bangbangan ni satan wo unong nada no ya di mga yung atawo. Amuri wo da di makatan do paipi pangayan no mapasarya at chiriching na ni amata to. Yaw magado arwarwina ni Yes Kristo. Ta si Yes Kristo ranam tani pakacitara na si amata to. Baga na katao-tao naman wo naman ipilimuang. Ta naman ipilimuang si Yes Kristo maniyo nga panyisirangan ta. Unaman si dungan dinyuam, lamlam siya na yaman ni Yes Kristo. Unyi mga maugno chiring na siyo rarakat tao doto uriwo raraksyo masyununod ta. Uriwo ta ipakatanang do arwarway na ni amata doto. Amyanji Yes Kristo. Yaman na katundan naman o nyamaugno tana fanga maspispi. Amo maulan do ununod naman chiriching na ni amata dutuam timak deng. So ikabaga na yamungani jaman no uyo yata milimuang niya. Ta mungani ji amata duto. Naman masya niya ba makasariso alalaw naman di pumai. To makatakwam naman kaji makatangan do naman awapan siya di naman makayo. Yaru tawa machiwo ya jaman. Yamin so tawa marilo nyaman. Nuto naman jangang iso inawan pagkakasyanda di naman awakwak. Naman masanya ba yato da jangang iso inawan. Akman si Yes Kristo ni pamnekanda limanan. Do ya naman kapilimwang ni Yes Kristo ya pamafia tao duto. Uy kak mana sangam ya mungane ji Yes Kristo ya puano inawan naman. Tana masyajib naman tuda jangang iso inawan cha. Ta ipakasidong naman jinyo makapso tomayono nga ikafino pagad nyo. Ta manying do sa isyuam. Kung ano nga si amata dutuan, uriwo ko pilimuangan niya. Naman akman susa nga miigangan niya. Uriwo naman pilimuangan niya. Naman katengan wo, yan yung mapifangon si Yesua tao duto. Mapifangon jaman akman si Yesua kami minta na masikaw pja dote nga to. Mungani jinyo wo alalo naman ipakasidong naman jinyo. Pipag natin so nakanakamdi amata dito. Suna ikano yung no pangangarilawan na ni amata dito itornado aru atawo. Amuriwo ikarwarura na no tawa rumwarwe si amata dito isarida. Amurian naman jara sinya so ununad. Tana jinaman angay yami pararakam yamang dido araraw unong nad naman yami pagnat. Wiyaji may yuno na alalo naman ayam, ipakap naman so magarara pa. At tumiyuno nga arwarway naman di amata dito. Naman jakran machimalagdo mata naman munganido karawan. Tanaman iki kakrawo ya chitano mata. Ta urira nagam yimi yuno ni ure. Amo ya chitano mata tumiyonong ure.